Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Millet telekanalida haberler informatsion programmasi taqdim etilgan. Studiyada men Abdullayev Osman çalışam. Federal xavfsizlik xizmat Qrim ekipaji bulg'an baliq tutgan gemi to'xtatiluvi bo'yicha jinoiy ish ochdi. Favqulodda vaziyat nazirligi va prokuratura Qrimda odamlar ko'tlivi shaklda to'plangan yerlarni tekshirib boshladilar. Zemskiy doktor adlı programma Qrim şehirlerinde de çalışıp başlay. Qrim fermacılarının umrinde kızgın vakit. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Federal xavfsizlik xizmat Qrim ekipaji bulg'an baliq tutgan gemi to'xtatiluvi bo'yicha jinoiy ish ochdi. Ish avayada suv naqliyasi aydab hırsızlanuvi maddasi bo'yicha ochildi. Qonun bozgan 7'den 12 yilgacha hapsga olinadi. Şimdi gemi Berdian shahrida bo'lna ve muhtariy shaklda temin etildi. Kapitan ash mahsulotlari ichirgan suv yaqarliq ketiriluvi ve sayil sistemasına qo'shilmoq tavsiyasini Ukraina taraf hiçbir türlü anlatma bermedi. Denizcilerge gemini terk etmek yasak etildi. Favqulodda vaziyat nazirligi ve prokuratura Qrimda adamlar ko'tlivi shaklda to'plangan yerlarni tekshirib boshladilar. Bo'li tekshiruvlar tedbirsiz kechirildi. Şimdi endi Ahmedjetning eng buyuk tijoriy merkezlaridan birini baqib chiqdilar. MCS o'quvlari meroqli oldi. Jurnalistlarga ve prokuratura xodimlarini kinoteatrga ko'tarilib, evakuatsion chiqishlarni shaxsan tekshirmaga tavsiya etdilar. Bizim televizion taqimiz da ularning bo'lindi. Toplanıp çıkmak için 45 saniye yangıncılarının işinde bir dakika sayıvlı. Bugün de kurtarıcılar akıkı ömürde olganı gibi hareket eteler. Пожарный рукав с пожарным столом, готовы к тушению. Максимально быстро. Да. Merdiven ile evakuasyon ayatlar boyunca töpege. MCS xadimleri ticari merkezde yangın xavfsizliğinin episi normalarını teşkireler. Tabloçıklar, evakuasiya planı, ateş söndürgen donatmalar ve avtomat şeklinde yangını söndürgen sistema olmalı. Противопожарная, вот, то есть все есть, все работает. Стены, гипсокартон. Надеемся, что хорошо. Yangın ştangaları, kuyular, gidrantlar olganı da teşkirildi. Acele vaziyette suvga yetip gelmek gerek. Kinoga prokuratura ile ama filmni seyirciler bakıp bitirmediler. Seansını tehlike signalı toxtattı. Внимание, уважаемые работники и гости. Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. Azbarıga adamlar tez ve telaşsız çıktılar. Yangın çıkışlar kullanıldı. Ticari merkezinin xadimleri de yavaştan her şeyini anlattılar. Buna birkaç dakika masraf edildi. Kırımlılar bu hareketlerini anladılar. Надо частенько проводить учения, чтобы народ был готов ко всему непредвиденному, непредсказуемому. Нормально, спокойно отреагировали после случившегося. Мы не боялись, ничего плохого не было, все хорошо. Быстро вышли, теперь знаем, как нужно действовать. Так что спасибо большое за учение. Главное не паниковать, понимаете, помочь, если люди, которые не могут, ну мало ли, больные, инвалиды, дети, тоже помочь выйти им и все. Ticari merkez yangın xavfsizlik hizmeti xadimlerinin hareketlerine prokuratura, MCS ve yangınga karşı devlet nezaretinin xadimleri kıymet kestiler. Мы используем комплект СОЛО из комплекта оперативного автомобиля испытательно-пожарной лаборатории для проверки извещателей, точных дымовых пожарных извещателей. Tütün toplagan ve avtomat şeklinde çalışan sistemalarının işi de bakıldı. Yangın vakitinde malumat tamam bu datçiklerden ticari merkezinin yangın signalizasyası boyunca növbetçiге kelip yetti. И вместе с этим запускается система противопожарной защиты, дымоудаления, системы лифтов останавливаются, чтобы люди не эвакуировались по лифтам. Signalizatsiyaga ve yangın söndürülüvüne, evakuasyon çıkışlar ve elektrik hocalık vaziyetine büyük dikkat ayrıldı. Merkezde çalışkanlar ola bilgen fevkulade vaziyetlerde yardımga hazır olmak gerekler. Выбиваем окошко, достаем ключик, открываем дверцу,
Тут все у нас подключено. Тешкерев нәтижелері бойынша Русия февкуляде вазиет назерлігінің ве прокуратура векілері екін чықарыжақлар. Қарарыны sonra объектның реберлігіне теслим етежеклер. Умумен Қырымда инсанлар құтлеви шекілде топланған 48 объектны тешкермек планаштырыла. Айша Шулакова, Кимбекиров, Миллет үшін. Кеченлері Керич шер махкемесі Кефе шердің сабық мэрі Дмитрий Шепетковға жаза тайынледі. Сабық шер башы пек бұйық хабар алуында ве векілетлерінден кечівде қабатланы. Хатырлатамыз, 2015 сене ноябрдің 6-сында бір шақси Эмельдар Кефе шер башына 2 гектарлық топрақ дамартасыны кираға алув анлашманы девам етірмек режасы иле мұраджат етті. Шепетков ве оның муавины Макар Макаров ондан $300,000 истеділер. Жиней иш бақылығы кетішатында Шепетков да 2 жинайетке алақасы олған анық олды. 2015 сене о 2 кере Эмельдарлардан фестиваль кечірлівіні деп $500,000 ве ветеранлар ве сақатларға хайрия ярдымға деп $250,000 талап етті. Махкеме Шепетковға азатлықтан 8 елға марум етілімні ве $42 миллион пара жазасыны тайынледі. Yollar ve kanalizasiya yok. Kimer rayonlarda ise elektrik ile temin etіліп ve suv yok. İnsanlar toplu yaşayan yerlerde infrastruktura meseleleri aqta Qırım Cumhuriyetinin Devlet Şurasında Milletler Ara Münasebetler boyunca komitetinin toplaşıvında sübet ettiler. Bu sene Ahmedşehir'de federal maqsadlı programmanın 23 obyektini yekünlemek planlaştırılan. Kanunға binaen bu leyhalarda obyektke alıp kelgen yollar nazarda tutulmay. Bunun yerli şehir memuriyeti oğraşmaq kerek. Toplaşıv iştirakçileri Ahmedşehir şehir memuriyetini işini sozmağa tevsiye ettiler. Bunun için maliye ve leyha smeta vesiqalarını hazırlamaq kerek. Federal maqsadlı programma obyektlerin kuruculuğu yekünlengeni ile beraber yollar da abadonlaştırılmaq kerek. Объекты ФЦП строятся по федеральному законодательству, за федеральные деньги, а подъездные пути построить должен город. Вот мы сейчас стыкуем эти два вопроса и поддерживаем взаимосвязь, чтобы не было отрыва. Мы построили объект, например, детский сад или школа, а туда подъездных путей нет. Вот поэтому город сегодня взял обязательство, что мы будем одновременно подходить к этому вопросу, чтобы объект взять целиком, комплексно. Bundan gayrı Rusya Federatsiyasının prezidenti Ogünde Milletler Ara Münasebetler boyunca Şuranın azası İnkişaf adlı regional cemiyet teşkilatının reisi Eskender Bilalov kaydetti ki Qırımda milletler ara ve konfessiyalar ara muhit stabildir. Mart 18 günü keçken Rusya prezidentinin saylavı ise Qırım tatarlar Rusya ömürдің jeniyallarında iştirak etkenlerini tasdiqladı. Выход народа, показав то, что они участвуют в процессе жизни государства, это говорит о многом. Это именно говорит о межнациональном согласии и межконфессиональном согласии. И мы на правильном пути. Я думаю, то, что нам еще предстоит сделать, много надо сделать. У нас есть проблемы, не надо их заглаживать. Это проблема по языку, это проблема по топонимике, это проблема по справкам реабилитации, это проблема по гражданству. Они все в стадии решения. Mahsus Yakuf yada tesadüf Ahmedşehir'de yolsuzluk maşinası yandı. Bu vakıya Zagradny adlı mikrorayonda yüz verdi. Azbarlarının birinde toxtatılған yolsuzluk maşina tutaşıp yandı. Yerli sakinler aytqanlarına göre bir qaç dakikada içinde alev butun arabaga dar kaldı. Esasen arabanın ok kısmı zararlandı. Şimdi bu yerde patlav texnik mutaxassislar çalışalar, deyler şatlar. İnternette Ukrayin mebuslarının işi aqta malumat peyda oldu. Belli olğanı gibi mart ayında Ukrayinanın 51 mebusu yuqarı radada 90% rey beruvde iştirak etmedi. Onlardan 5'i ay devamında bir kere bile rey bermediler. Bu haqda Ukrayinanın saylavcılar komiteti haber etti. Qara Deniz flotun raketçikleri ve artilleristleri sahilden gemiler atriadını yok etuf boyunca idmanlar keçirdiler. Bal ve Berik adlı gemilerge karşı kompleksler deniz belgelerine karşı atuflar becerdiler.
Земский доктор адлы программа Қырым шерлерінде де чалышы башлай Жанкой Эрмени базар судах Красноперекопск шерлеріне көчмеге азыр олған 1 миллион рублелік субсидия ала білелер. Тавсятлар Невбетекелев хамзда. Ну как твои дела? Ты понял важность момента? Ты заулыбался, Женек. Ты заулыбался, да? Заулыбался, мой хороший мальчик. Ну как ваши дела? Расскажите, пожалуйста. Женя Буекимнен хабулына дайыма тебесюмеле йолала Ольга Николаевнаны аман-аман номернун бірінші күнлерінден біле. Бір ел içinde bu küçük курорт шерчикте Буеким yüзден зейді бала үшін яхын инсан oldu. Очень приятно, потому что специалистов новых у нас давно не было. Они нам нужны, очень нужны. А тем более, когда это дело касается деток. Kadın yerli pediatr, onun ömür arkadaşı ise acile yardım ekimi. Olga ve Alexey Zemski doktor adlı programı boyunca Nijni Novgorod vilayetinden Hasabağa koçup geldiler. Ekimler 1 milyon ruble aldılar. Yerli sakinler ise gerekli mütehassıslarını elde ettiler. Звучит очень красиво, 2 миллиона, по миллиону на каждого, но на самом деле цены-то здесь приморский поселок, курортная зона, и цены на недвижимость, конечно, серьезные. Поэтому не поселок, поэтому дача, но мы не жалеем, здесь очень красиво. Птицы поют изумительно. Тишина, покой, до моря напрямую 600 метров. Yarımadada ekimler yetişmegeni vakit ciddi mesele edip bütün Kırım boyunca yüzlerce boş yerler. Tek geçken sene devamında koy hastahanelerine onlarca mütehassıs celp edildi. Endi mında çalışmak ve yaşamak için bütün memleketimizden ekimler keleyler. Конечно, доктора, которые приезжают с большой земли, с материка, как мы говорим, привозят свои идеи, понимания, видения. Нам это очень помогает, позволяет, мы с удовольствием пользуемся их опытом, в том числе авторитетом. Они быстро приобретают авторитет среди местного населения, среди наших пациентов. Kontrakt boyunca Olga ve Alexey köyde en azdan 5 yıl çalışmak gerekler. Aksalda devletke paranı kaytarmağa gerek olacak. Ama onlar bu yerden köçmege niyet etmeler. Denizge yakın yerde yaşamak ve çalışmak onların arzusu edi. Safiye Şukurova, Millet için. Ахмежетекі Екатерина адына бақчада 40-тан зияде терек сачылды. Шер мемориятының башы Игорь Лукашов айтқанына көре, тереклер сачылығы бақча реконструкцияның екінші басамағы. Тереклеріні Краснодар фиданлығындан кетірділер. Сажаем по заранее определенному плану в соответствии, во всяком случае, с планом номер 2 по реконструкции сквера Екатерины. Следующим этапом будет высадка возле памятника Суворову, и через какое-то время, может в конце недели, придет еще 2 фуры высадки в Гагаринском парке. Эвел Ахмежит шер мемориятының башы тариф етті ки март айының соңына же шерді 100-ден зияде яны терек отыртылacak. Қырым фермачыларының өмірінде қызғын вақыт, олар ер қазалар, екелер, суваралар. Бар ішлерінен келечек берекет насыл олacағы бағылы. Сачув ве Бақув сырларының мұхберіміз София Шукурова сұрап білмеге тырышты. Если урожайность будет 3 центнера, это 210 тонн, это существенный вклад в развитие семеноводства Крыма, сахарной свеклы. Кырым иклимы техник себзелер өстірілігі үшін пек келіші шекер чүкіндірінің ұрылғарына алмақ холай дегіл. Себзені ұлыстырып мақсус буздолапларға сақлайлар, sonra оларны кене сачалар. Бұл иш 2 ел девам еті. Кырым аграрийлерінің технологияларына көре бұл 1 еллық иш. 70 гектар топрақта агроном Валерий бірқач елдан берлі ұрлық үшін шекер чүкіндірлеріні өстіре. Специалисты все говорят, что всходы у нас хорошие, перезимовали мы прекрасно. Теперь главное, чтобы град на нас не напал, и будет все хорошо. И Россия будет с сахарной свеклой. Кырымда чешит өсімліклеріні асырайлар боғдай, рапс, кунайлан, хара боғдай кетін, әнді есе әмді нохуд. Бұл өсімлік Асиядан кетірілді. Әнді мұнда нохуд тарлалары олур, аграрийлер бүтін Кырымны нохуд еле тәмин етежеміз деп ваде етелер. Мы на участке лука, который выращен был в конце августа прошлого года. Тазе соған Кырым базарларында әнді майысының сонunda пейда olacak. Şimdi тек тарлада фели сатмақта. Оны қолнен сачалар ве доху сай өстірелер. Вся эта наша продукция уходит только на местный рынок. Ранние культуры у нас есть. Лук ранний, который мы выращиваем в августе месяце. И, как я говорил, уборка его где-то в конце мая, в июне. Также морковь ранняя. Это уже пошаговая 2-я
степени. Ну, а остальные площади у нас стоят под парами. Мы будем занимать его поздними культурами. Кырымда миллиондан зияде гектар yer ekile bu unikal toprak ve iklimle bağlı. Kırım'nın hara toprakları bol bereket bereyler. Koy hocalık muvafakiyet ile inkişaf eti. Agrariyelerge, fermacılarga hem de devlet programmalar kol tutalar. У нас сегодня мы более 600 миллионов выделяем средств для начинающих фермеров, для семейного животноводства и также для кооперативов. Ставки мы подняли от 3 миллионов, 10 и 70 миллионов. Уникаль ешил туризм ярымадада популяр olmakta. Agrariyeler turistlerge tarladan cilek, ya hudud şeftali ya da alma cimakны tevsiye eteyler. Tazi avanin nefes almaktan gayrı ekologik cihetten temiz meyva ya da sebze tapmak mümkün. Sığır sağmak, balık tutmak, avcılık ile uğraşmak. Şehir kalabalığından bezgen insan koy yaşayışına dalıp Kırımda rahatlanabilir. Safiye Şukurova, Ervin Amiraliyev, Millet üçün. Керіште өлкешінаслық бойынша интерактив экспозиция яратылды. Анда бір қач асырның тарихы акс олна. Экспозиция бір қач зонаға бөліні. Тарихтан евелкі девір, Баспор чарлығының шеерлері, Баспор чарлығының үкімдарлары ве керіштің археологик қиметлері. Бұл бұйық иш üzerinde ел девамында тарихчилер, mühendislер, конструкторлар, графистлер, дизайнерлер ве продюсерлер çalışалар. Экспозицияны кериш мектеплерінің тарих очыларына тақдим еттілер. Чунки бойле иш бірінші нөвбетте мектеп талебелері үшін бежірілді. Конечно, это был довольно длительный процесс и написание концепции, и создание всех вот этих визуальных рядов, и подготовка, и осуществление всего этого проекта заняло более года для нашего фонда. И вот теперь мы готовы это все представить. Мен Ахмеджитны севем, я люблю Симферополь, энді бойле язылы Стелла Гагарин одна истират бақчаны яраштыра. Бүгін арт-объектін ачылып мерасим олып кечті. Лейханы өмірге кечірмек үшін 350.000 рубль масраф етілді. Тешкілятчыларға параларны первасыз олмаған Ахмеджиттелер топламаға ярдым еттілер. Я очень рада, что у нас в городе появился такой объект. Я видела его во многих городах. Я буду сюда приходить с друзьями, мы будем фотографировать. Моя семья непосредственно принимала в этом участие. Координаторларын сөзлеріне көре, Лейханын эсас мақсады шердің тымсалыны яратмақ ве Ахмеджит сакелеріні шердегі низам үшін месулетлікке желп етмек. Нам выделили это место, мы им довольны. Мы думаем, что молодожены, какие-то гости из столицы будут заезжать и обращать на это внимание. В дальнейшем наше сердце будет светиться, а может и стучать. Посмотрим, мы над этим работаем. Кулинар батл Бақчасарайда армейский запас 2018 серлевалы конкурс кечті. Қарадеңіз флотының ең гүзел ашчылары оз білгілеріні ве қабілетлеріні нумайыш еттілер. Арби ашханенің сырларыны мұғыберіміз Лейля Веджат біле ве бізнен палашмаға азыр. Рассол хороший, вкусно был. Бұл штыракчылер ади ашнен айрете қалдыра білелер. Буденіз желер командасы. Үч адам емекні тез пішірелер. Бұнын сыры аш пішірмек істегедір деп итираф етелер. Бүгін аш пішіру в жеряны гемиде олғаны кыбы кете тек бір фарқ. Тарла ашханесі. Ақықы ашчы денізде, әмде құру ерде лезетлі аш пішірмек керек. В любых условиях надо готовить качественно, хорошо и вкусно. Бұл ise Саиль қысымының командасы. Оларның тәжірибесі 10 жылдан зияды. Атта біз алышқан ашлар бүгін пек лезетлі olur деп саялар, чүнки олар ачық авада ве гүзел кейфнен пішірілі. Первое место. Только первое. Мы должны быть лучше. Борщ, солянка, эт ве чешит гарнирлер ве құру мейвалардан пішірілген қошав. Флота тек сағлам ве лезетлі аш. Әрбір ашчы оз ішіні месулет или бежірілі. Аш пішірмек үшін тек бір қач саат айрыла. Иштиракчилер бұл ішіні пек севгенлері көріне. Да, готовить нравится. Готовить чувствуется, что это реально мое. И что еще? Всегда сытый повар. Бошчылар чоқтан берле емек пішірелер. Олар үшін чабик чалышмақ алышықлыдыр. Чүнки бір смена девамында көк деп адлаған ашчылар юзлерже адам үшін аш пішірмек кереклер. Олар бізлерге орду өтмеге пішірілуінің сырларını ачтылар. Самое главное, чтобы было позитивное настроение, тогда тесто получается пышное и хорошо выпекается.
Лезzetlі түс, қоқу ве пішірілген ашның көрінеші ғалибе қазынмақ үшін бұлар еметлі. Бүгін мұнда әддеттен тыш ашлар пішірілмей. Конкурс «Эн гузель кок» ве «Эн гузель флот» ашчысы ұнванына наил олғанларыны белгілейдек. Здесь важно учитывать именно качество приготовленного блюда. По итогам конкурса будет определен лучший повар, лучший пекарь и лучший начальник продовольственной службы. Иштиракчилер өзлері пішірген ашларны тақдим еттілер, ішінің нетижесі гузель чықты, генч ашчылар ве коклар өз усталықларны таздықладылар. Всегда готовы к службе, служим России! Лилия Виджат, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Шымдылық болған малуматларымыз еді невбетекі хаберлерін чықшыларыны қачырманыз эфирде көрішкенде.